se tasi nei o vaenga tāua i le soifua ngā lue o le Krisiano. Tūlanga lea o le Foa'i i tutonu o le Lotu. Tātou te Foa'i ina ia manuia i se tasi. Mea ngā rang kak Foa'i. E le wapea kak Foa'i ina ia i loa zesi pe Foa'i ina ia whape. Loa koe ke leo. Ie. Tua mea pe ngā, no, we give so we can bless someone, especially God's people. So, o le lotu a ia, e le se fe au le loku. E le se fe au, le se fe au le loku, e whai e karaka. You should give this amount. Yeah, aonga ngalo ya ave mai according to your income. Mea au whakoi, ave suka la nga ai a whela ku. Male guilty o lo loko. Ia to fataro fatu fo le nei afi lo pot kala me masani Talanoa le Uso ma lo le soifo manuia ma lo le langia mama ia vi ia le ola o tatu mo pea mai lo na lo fatu noa o ma fai e foi ona tatu to so ta ile nei mai aso i dungo o nei so ta inga o penga te fai langi tatu fa so ai la na fionga ola ia ma lo ta malosi malo fo fina finau malo su ma lo sa ili ia mole fionga pa ia le tua ia fatalo foi lo sunga pasta Efeso Fonoti sunga ile ini tula le aso pasta ia mele ne vai aso le malulu pasta malilia malulu so le ia malo fa malo si lo su ia malo foi sa ilima nga du e foi finga nga lo le tua e ala foi le nei fa moi ia ano manatu le nei vai aso mana ia ka nga ia ku nga le de bevole o lau Foa'i le Lotu ia ka whakakan gofu nga le Foa'i ia se tasi nei o vaenga tāua i le soifua ngā lue o le Krisiano. Tūlanga lea o le Foa'i i tutonu o le Lotu. O le ase ta iala. O le whenga inga fou i le vaenga. Tua raro pasta. Temo si pasta. Tele i o tala le whenga inga fou le nei me o le Foa'i. Mana e pe a ta a mata el kalanga Yesu le mata yo e onu apasa e fa pe le tala a Yesu a e Foa'i ia lilo la Foa'i ko so le principle ngala ia tu sala falling e tu sa mana fosili a fa pe Foa'i Christian o le me mua Foa'i fo ngale tu pung a o le falia lia la Foa'i kala a Yesu la fe mai ia il mta puna e ono fa pu lo mai awane i lo lima tau nga vale le me faia lo lima tau matau a lunga ko fe mai il fa pu lua fe mai o lea a e avatu wai ni me alofa awane i e lia le pu yo luma ase langa fa pe ngal fa ngo fo ile fai or su nako fa mai ia ka unga Yesu ra vanga mai o tangata pipelo ina ia vi ia o la to tangata so Foa'i ko nga Foa'i fo nga le nga oia mele tu ala nga sirfia vele kala Yesu nga fa mai e moni o te fai atu te to ua mau i la to tau rongo inga a Foa'i lu mokanga o lo kauianga la o i lo tangata a Foa'i lilo e taui o le atua le winga nga o saunoanga a Yesu tusa o le me mua la e taunga unga private ka Foa'i we should give privately and not to be noticed. We don't give to be noticed. We don't give to be praised. Ye ma lo fangia e tangata ma kala Yesu o Foa'i fa penga o Foa'i penga ia o la o yailo kau a Foa'i fo ngale i tua le tua nga Foa'i nga fina nga lo ile tua Foa'i lilo fa lilo lo Foa'i fa fela on tatu lua fo ngale o ko ai nga Foa'i lea e fina nga lo ile
anga o sauno anga Yesu fai mai kara Yesu o upuia o sauno anga Yesu fai mai do not let your left hand know what your right hand is doing to o upunga na pa o mal fonga Yesu o nga ko ke lo ia o fina ngalo nga o le tu mai o ngai lo le lima nga vale le me fai tamatau me la ia a Foa'i ia lilo la Foa'i ua le whalia lia pe o Foa'i o ngai loa o Foa'i pe o Foa'i la vaenga la ka o Yesu me pe o pipelo pe o tangata pipelo le tu nako e Foa'i inga ia i loa ua whakapasta kau ke le kalangoa ke le mea o isi mafu anga i e whaavai ai ma le fia o iris kakai lukua ia pe laka ika wa pe la loka mai whairang whaipasi a loka mai e le se ngā luenga ia kakoro la ia ele loku la sa a lau mai kupe vunga valse lau a loka mai a sau a valuka la loka mai ia a va pe la pio me ia sola a makiva ke fa manga ia ma o ke ia ngo inga mo kwa ava pera e so a finge ka kia o kia galo se ole nga ele fia o ska ka loko na la mai luma ia o ai o fonki ia es furka la ia sa lo ia o pale e afeta la ia o ila saudes Foa'i kuspepa. Ja, saudes Foa'i kuspepa. Kusele kupi. Ja, kusele kupi. O le mea le ka wadi ali i le mea le o le o lau whailoa mai. Ja, lau whailoa. O le mea le i le whea ngainga le a fou. Yes, na venga le i le whenga kuai e la so se ko la pasta le whenga kuai de kuranga le ango le waka a maka o wakunga o whenga fou le be ele mafuanga paste o le ele ai ma se fasingo manga le Foa'i le Lotu o kongo whenga kuai so if we keep things in context we're talking about the church here o le kalango le Foa'i le Lotu i au yengi Foa'i au yengi whakonga ngi mea kau kupe Foa'i i le whenga kuai so in context there's no church there Foa'i la ave po soangi mea penga ia isa la elua ia ma history al whenga fo le kalango so that's I mean ale loku le kalango so that's why we're talking about ile whenga fo the New Testament longa la lo samuanga pasta ia fia filingi e va ku ngai se patua ka bele pe afa pe ngo fai e fai nga ka o e a mai la fin kwat na a de ke mingi o le la ka i sa o de loku a le la a nga e ka ka ngoanga i pe o le loku le la ka nga e ko e le ngi fia fia pulea o e pe pat one pe pat two ale mea ia o le Foa'i i whenga fo e kakau anga lilo me a Foa'i ia lilo wa e tali mai le tua o le Foa'i nga awangi nge falia le Foa'i o le Foa'i ia e kaunga lilo mai ina ia lilo au mea lofa o Lotu ma Foa'i o le sila fia le mea lilo fa pule fa o ia lava na te vatu falia ali se tausi se tali ia te oi awela ma lia ma ia whaingo me Yesu o kale Yesu Foa'i e lilo Foa'i a kau i mai e whaali ali le whaingo rong kau so ai Lord Foa'i o le kau iale o i loa i ai Lord Foa'i o le kau iale ngā e selma ngai pe a kausi pe a trust le kua i anga whasingo manga o le simea le la ka alo i le whai loku reske mina se whai loku o elders ka ika e loku profesi au loku o le simea nga ki nganga whaalongo kuris ka o la behind pili mea penga ala a fosi ale mea le nang ve la lau mai luma me vunga le o lo fefe ki u wha peo o e ke lima vai e le wha peo I'm not saying e whai ma alofanga o kanga ka le fia Foa'i ko nga vai vunga le se vai tam vai wha I'm talking about le mea vunga le
ki ngā ngai lua e le Efeso ka i lau pākeki. Ala a whai aka whaka i ka i pēra o mei o kusinga i ngoa. E ka uele lotu ma le suafo le li i maranga luenga. Ia mankura lau kumu ngi kāka. La lau mai ruma. Ia o le Siva Samoa, o le ipu le aima. Ngā lai alu a koa pe mingi le sipu whai. O le sipu wa levanga umai koe. Ai la kuri sipu e awhi ara pe ngā rika sera mai. Aru koe whai siru se lau. Ngā mea la ngā. Kusa pisi, whape ngā le. O le fisili la, whaamaka whape ngi lau, lai lau mai runga, lau mai ngā. I le alo whalwhiwhi au pe lua awhele. I le lua māsinga, o i le māsinga po lua vai aso. Ongo lai lau. Ia pole mea whi ngā kusinga i ngoa. Whakai ka e la ngā kusi keu kusi. Pe kur keu kusi. Ave. Kalo i le ali i whaftai lau Foa'i, whamanui al tupe o Foa'i. Aonga i kusia e so ngoa. Awa whele lau mai luma. Whaamaka e kukusa lau Foa'i ngā le ave whaanilo a pera. Mar Foa'i le la a whasisila mai luma. Kako i ngā mea ngā. Wal mea ngā lai mga o Yesu. Ngā oe a male atua. Al ke la Foa'i a whapera lau mai luma. Ere ngā oe male atua. Laso kau boi. O yese e kare sia o lo o muri ka i le mea. I think lai ai si so ke siano lo fa ele mea ngā o le lau mai. Ko o ko ke kusi. Ave le ise ngoa le ise mea. Ar ko ko ke kusi ave. O yese o raso kau. E wa o ke fa longo i system o mea ngi wo fai. Ele nampa e ma pe. Ia kuso lai lo a. Kuso lai lo ele ke ku pe por fi a. Al mea kaunga ia uia. Ele kaunwhenga me kongolo. Kai le i langa whaasino wanga ia tātou. Ke lorko ngā kaulanga fo ngā e mū. Wa ngā oia male a kua. A mea ngare, ngare kele kupe sa vea lau ave. Ngare whakele. I don't think that's o se mea sa o ngā tu sa malfoa. Otherwise wale e lilo. Ai onge ngā whamakara isu. O le foa i whaapei o tangata pipelo. I le su nako. Kau ki ngā kua maualo la tō tau. Ar Foa'i le mga o Yesu, Foa'i lilo. Ngai lilo la Foa'i, ar kali la, kali mele tu, whemai e whaaliali. Whemai e avatu whaaliali se tau i a te oi. Upunga Yesu. Ngā rau pelo Yesu. Mati kere ni pelo. Kere leo isi me o le whai vai e fo ia karesia me whape. Se langona ma manatu. Se langona matu mau. Ia no. Ia whai fo i lasi no whenkara i ki o le kura. O le hale, punga le, ai ana le foa i le Talanoa mai e i paulo le lua kolonito. I lana mata upo e paru. O le ase whaasoa le Talanoa le Uso. Fo i lea vaenga o lea fionga reri. E whatatau la vai le Foa'i le whamei paulo i le Lotu. Lea se, tua nanu pasta le kuranga lea. I think i le Lotu i le kalesia ia o le si whaataita inga, po le si modeling le leile ngā il mea tau Foa'i kongo le lukua. Ne whai e paulo i pia whaitau ina le whaasa moa, whai upu e lua mkapunga e walu, o le lua korinito, whamai pasta whamai. A wana tofo tele ina i la tau i pūpua ngā ua atili ailo la tau oli. Almenga ke vai e whapalang whamai, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. In other words, for me, o le kele o le lato mativa, for me, a tōma lo lato mativa ua matua tele, ua sili e le whaulai o lo lato matamau. O inga e fōlinga mai, e le kele whakarise e mau oanga e Foa'i la ia lea. Ke le whakarise e kele ngau kupenga e Foa'i la ia. Iau, a Foa'i fia, Foa'i i le Lotu. Mai, a wā o te moli mau, karalea Paulo, na lato loto fua i ai e tusa i a lato mea, whamailo la ia, e sili fo'i i a lato mea, whamailo la e whaupu e whamai, ua matua ai oi mai. O mea kam whai Paulo e ka au i ka korinito i whakusukusu mankua, ua talking about ka Maketonia, i kerisiano o le loku lei Maketonia, mai kara Paulo. Whamai ngā ai oi mai, ngā ole mai, i ngā ia vatu sea wanoa e Foa'i ai.
o inga la o la se o mo Kirsiano ya songi when we have the privilege e Foa'i mo le lotu le tua fai ele o se mea leanga they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people ia tonu la o le lotu longa inga o la wa ia vangoa ki au ngai le vaenga so you gotta give ia e Foa'i o Kirsiano ai e Foa'i pera so far kava ai roinga o mea e kaunga a e Foa'i ia lilo lau Foa'i a wale wha lia ia o mai i kalale apolo i mai Foa'i lea Foa'i wha au si tau langa Foa'i malele manatu wha apito you gotta give sacrificially give unselfishly ave malo loto iai tātou te Foa'i ina ia manuia i se tasi me ngā rang kak Foa'i ele wa pe kak Foa'i inga ia i loa jesi pe Foa'i inga ia wha pe Lo koe ke leo kupi. Kua mea pe nga no we give so we can bless someone especially God's people wale upunga le whai mai ia ole aupa ia sharing in this service to the Lord's people. No ingal mea ngā len tatu Foa'i ia ka Lord's people we're talking about the church we want to see his work further in the world that's why we give ia ati na ele kale sia i le tino mai na latu o le mea piksi maa lia kia o ia mea paulo mai na latu matua ai oi mai ina ia tu ina tu le ava noa e Foa'i e se ia koe ngā ni aula ia le ngā lau kala this is a good modeling for the church mo le loku i le mea lava ia tau Foa'i so na wa ai Kirsiano ngai i se avangoa maua lunga lea o se avangoa ma ngaia lea avangoa maua lunga lea e whai e se mea o le loku se paulo le la mak Foa'i se avangoa se mak Foa'i koe mo le au Kirsiano le Jerusalema ava ai mai whai kau le context atua o collections ia whai ni ave mo le loku i Jerusalema ia ava pelo Korinito le oi i wherengon me i Chris ingo wa kungu pālang ia pēr ki le history ngāke roinga pe kau Whawhare kungu kamai. pe kau o kei le kamau ainga fua le au kupe i ave o isela ia ale loku le e Mastonia le whai e ui anga nga kele pupu ngā mawhainka Ala manga o e Foa'i. ala manga o e Foa'i ole mea nak whakoi it's the privilege ole avangoa lawa mo e Foa'i lo inga atu Kirsiano lava look what a privilege you have to give pe whainko mission ngale sen whafokupe pe whainko mission foi le alonga e ko whane lango e mission ngale mea pe ngā makangaka e whafkaka makiwa or it's just operating within the church e develop ai mea kau whale anganga awole whakanga whaia O le loku la, o le Foa'i la le Foa'i mai lo loto fia. O la Foa'i le whai i manga. Foa'i whainga ngā Whainga e whai mara fia. O le mga o Foa'i. Yes Ia, kura le, e whawhia o e Foa'i. Ai, o le a le Foa'i. Tele, lava lo Foa'i. Ia, whawhia Foa'i. Ia, a le ari te le o lau Foa'i. A ki kilo ile 1 Corinthians 16:1-2. Whai mai ele i kalanga a Paulo. Whai mai e pe whawhia Foa'i. Ia. Ia, a whai mai kala Paulo mai on the first day of every week. No inga we're talking about weekly. So we can do that weekly, we can do that fortnightly or monthly or even daily. But the principle there, we should give regularly. If ile ekalesia, ile lotu. I think the principle there's no set percentage, no set amount. Ile loku ia. In the context of ile loku, ile whenga fo kele mau ai se kala uvapia. Ke Foa'i this amount, whether it's 50% or 20% or 10%, ke Foa'i look. You'll never find that in
in the New Testament, in the church context. Ke le mawaile, I se mea whapenga. So, ke le a mea o Foa'i atu le atu e ati oi. Pe o principle ngā le I, o ke le whurunga o lau Foa'i. O le winga ngā o kala lea, the amount is a personal decision. So the church doesn't have the right to demand a certain amount of money from their members. Pero ngā o kala, e le aima se whi au a le loku, e whapea kua I kanga loku. Okay, kaunga, kai fia me kai, I can't see that in the Bible. Notice this kala, e le se whi au loku le mea ngā. Paru me e le whi au loku, you can present the needs. Ngā lua me lea ngā lea kua e kangaka, e ilo le lei ar kangaka, le whamaungi rang fua, e lau whai. Pero principle ngā le mga upolo e whaaliali I, o le ke le al fua I le tua ia ui. O ke le fu ngā lau fua e kaunga whai. Wa ke ua iske mi ngā le ke le akut fua e kaka lima vai, lo kaka lima maalosi. So we don't know that. Only God knows. Mea ngā lai au ngā le principle ng whema Yesu Foa'i. Awanga I loa sisi. Oe amale atua. O le mea la ngā kaunga ngā mai o I o le lei. Ia e Foa'i, e le whapea kasi ara Foa'i kausanga. Le principle ke wa e koe kala lea Paulo I le 1 Corinthians 16 lea mai. Whamaka Paulo ia e kasi le I le vai asu. Ngo inga o se me fai pea. Ko mala kako, ia ua le whikau I vai asu uma. So you gotta give regularly and give proportionately. Lo inga, o le inga kalanga proportion Foa'i according to what you have. O inga Foa'i tusai ma lo loto. O le mea ngai le vau oe ma le atua. O ngā lua le atua lo loko, because you love God's work, so I'm going to give this amount. Okay, this is o kupele le mwhenga o wolai. Mea rā le e ave loko e ola o le mea lea. A whawhera koe ngā Foa'i fo ngā le. O le ke le mea o maua mai. A whamei a le loko. A veanga suka la e. O la lar koe ngā. Ana le winga ngā rau kala. A vele o lo suka la mal guilty o lo conscious. Ngā ke loa ke leo lo whaasua. Whare kai ngā pusi mea ape wasta. A whape e a whera kongi vaias. I'm not saying for the people to give this amount. Like I say, church has no right. And I have no right to tell the people this is how much you give. I'm just telling you fa markala le kuspaia. A pela e a whera la earning le vaias. Kongi la I o pili pe luose lau e alu. Ia, pe coach lau fu. Mea ke mga ai al coach lau ko rola I o fixe lau. Fixe lau ngā pe fiel saving. A vela fu ka la look. Ko luose fu. I don't think that's Ya, le mari e lo loko. Ia, a vela mea wha koe, karanga whi mei, e mali e lo loko. But you might kilo of your priority here. But what I feel, give accordingly. Give according to how God bless you. Ele va pela presa ole kua, ele ficus fu pasengele koe, and on ficus fu fixe la ole koe. Ave ole fu kala. I don't think that's a ole mela ngalo fa ko ape mala kusipa ia malo olo veleli, and I give $20 out of that 700. Lese me fai. Yeah. Makoi ave man fa sala loko se la lo foi ka un be le ronga la so wa fu mo ko fu la pibi o ba ko ka se ko mai ave le me wa ma fai ai lo loko ia fa pela ka la ri lo ia nga su singa ko ave ia so wa ka la ko ke le au ko se fe ri va su singa longa la ele o nga kasi ma me le o sa mo fo o lau e mang lo kupi pesa o le ta umre kala le me polo kan fe ka fa sa mo me au le au te lenga mo le au pa ia o so collection le le onga kupi a mo ke siang mo pa me pe ona o polo ia tu e kale se kalatia ia fa pe fo I o to ona fai o le aso mo le vai sa pati ma le vai sa pati ia o to te tasi ma tu wane ainia na mea ia fa tatau fa ngola e pas mai ia fa tatau mea e teu malona manuia ina ne I faia ni au te lenga
pe a o al watu il whapirotania ngai whai mai. Each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. In keeping with your income, according to your earning. Le winga ranga ka le whape, o ke leo le manguianga iawe. Ia ka winga whape ngā ia la fuwa. Le winga ranga o kala peo singa whaakakanga lenga o whakunga. O lesi principle le ali I each and every Christian should give. Do I have a right to tell you to give? I don't have a right. But the Bible teaches each and every Christian, if you have an earning, you give. Each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, according to your income. Yes, according to your income. So, so how much? It's up to you. O whera rei o so maris fulpa sengi re ka ngonga income te. Did I say no verkus? E re kere whame fulpa sengi, e re me le o ke whanu no mai. O le fulpa sengi e o la. Yeah, that's le mea re ka o e tele o e kale si o le sifurua, po le tithing. E re o onga kasi mai I pe e se fwene ngā koe ngā o. Yeah, to be honest, we don't really, we don't force that. We don't do tithing. Se vanga la o e mali okay. O mero ki mga amo le tuas full percent o income. So avela ia le every day. I mean every week. Or every year. That's but we don't put it in ile category pe o le fainga ale fainga kuai. If we do that, if you put a number in there, for linga rola ia lea wa legalistic. Wa whai tātou mea le whaatonu nei tātou. Because ele whaingo fie e kale singa karia me leo ka kalangoa. Ia. Awa masangi ia, wa nuka whanong soa me leo, o le full pasengi o lo kong. Because you gotta be careful when you say full pasengi. Well, I can't study il whaingo kuai. Ma le whaingo le mea ngā le ka o le tithing. O se full pasengi le umea la ka away. But if you do all the calculations and ma mea umala involve, ele ngā se full pasengi. It's more than that. Ma resi vai mea, when we talk about full pasengi, we always think of money. Ale o se full pasengi la ka o whaingo kuai. Ele ngā unkupe. O fua whakoanga. O fruits, o mea wapenga, o au mangu mea penga. So, it's not necessarily money. We'll always full passing. If you do all those things, you end up over maumale. Mas full passing. Yeah, saulola mangkoa. If you put things in context, la karangoa ile fia se lau kausanga before the church. So in the context between the Old Testament and the New Testament is 400 years. Ila America karangoa ile karangoa le loko. O mea ngā renga whai o le whengen kuai. Ngā whai o le vāo le atua mauna tangata. Israelu ngā. Ia, mea le whai whengen fo, o le vāo le atua mauna tangata le ka le sia ngā. So, in matkele o isi mea. O skakara se keimi a ngoro fsiri le ua ia ile taimil nei. Ar kulanga ngā ia lainga so ke u whapea si po o le ale. As long as if I o skanga ka if I me le launga ko sa I'm not going to do that. You know le theology for ngani o le angsala le mea o lo fai o le mea la femele ko o le fai ma lo le fai o le mea la femele ko e fai. So because that's the theology. So according to that, if I tithe, or if I command people, or order people, or beg people to tithe, so that's a sin. According to that. According to that. Why? Because there's no command for the church to do that. How the church should give. Let's say so. Or filia we are or woman of okay, this is how much we're earning, this is how much we spend every week. Okay, how much we should give. Okay, we all agree, we pray,
and we have the answer, we give 10% of our earning. Nothing wrong with that. But if we do, whape whai e tātou, whape o ngā whaelwhenga koai, e 10% ia, e lewa kōra lau 10% e fosi e fua, lau oe 15%. Whai ale mea la kei loa, whai mei, e tusai ma lo loto, tusai ma lau each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come, kalanga a Paul, might do what I told the Galatians churches to do. So, o tūlanga la ngā e kaunga iai, so o le lotu a ia, e le se fe au le loku, e le se fe au, nei se fe au le loku, e whai e kangaka, you should give this amount, you should give that amount. I don't believe you kakaunga me is a kalesia. What you should do, if I teach giving, this is what I will teach. I will teach what the Bible says. Yeah. Me more, everyone should give. How much? According to your income. How often? Regularly. It's not one-off. God model our giving life. So in the context of the church, you can present the need. Okay, kako hol, ka paka, ia man ka vale whiwa ia misionga le e ka la. That's the need. Whapela e kose lau kako. O le need nga, if you calculate it, pe 4 milionga. Ai sau malau fua i sfuka la ia sau. It is whamau. Again, still a pastor and no right to tell people this is how much you keep. Ola i la vaenga ngā male guilty o loko. So ke lea me ke mga osiva ila fua. So that's not biblical. Pe a kua e kusai ma kapula. Ai a whapea la. Whai a kua me esfuka la. Io la ka komera mwhai. A vea suka la. Io. Pe a whai a kua lau whasoa, wai kau whasoa. Lau income ne sau whasoa soa. Whai a kua esfuka la. I'm very suka. Yeah, aunga ngalo ya ave mai according to your income. Mera fakwe ave suka la nga ai a felo kung. Mal guilty lo lo. Ava pe lima suka la earning. Ave la lo suka la. That's fine ele guilty lo lo ko lo le ko. Mal lima suka la. Kana food. Ai a fe kauanga de suka la. How often? Regularly. How much? According to your income. How much? According to your income. Yeah. How often? Regularly. Who should give? Each one of you. Kalanga Paulo feme. Each one of you should set aside. So gets young. Going for what? As long as you earn, you give. Le ke ongo o le va ai ke mi swingi o ke mi fa ngau if you ka wa o ko le me ki we can keep teaching them keep telling langa le principle la fa mai e Paulo fa mai ka Paulo o le for o fa mai whoever sows sparingly will also reap sparingly. That doesn't change. Ele sui al principle nga le kua. O le Foa'i ma le Lotu atoa. O le lulu saito. Iti. Iti foi langa seli. So ke le lava la Foa'i. Ala kike la Foa'i. Yo me nga e maua. That will never change. Ale va pe mga falsa 2 million. A Foa'i suka. Pastor. Lem ka upula le funga o sem ka upu funga le e ha ona fa ton wina to tondo le loto le nei mata up ai o hai fo e ha ona fa ton wina il mo ka pule fo well
o le mea mungi e kaunga ngā whaatonu, kaunga wa o kongo lukwa. Because if you look at it in a Pale verse lang ka whakainga ngai 1 Corinthians 16:1-2, for mekana polo, now about the collection for the Lord's people. Again, the loa le leil purpose o le Foa'i. Mai lo lai o polo, mai do what I told the Galatian churches to do. O lai mea ngā lialinga, ali le whaakongunga o le pule. E tu sa mara whasilonga inga, yes, o le mea kaunga whaakonga. O ia kaunga whai e le pulenga le loko. E whaatonu wina, ma o wina, e ka i o le loko. Whai elders o le loko. Preachers, ma teachers, e kongo loko. So o le mea langa kaunga whai, ma le wha moe o le ati na e o le lotu. O le aunga koa, o le kala le lei ia o ina, ma isa la lau. It says, o manga o le loko e whai le farsa. E le o le wha moe, inga ia yes farsa. O le wha moe, ina ia mautuno foanga, e whikau e kanga le kua, inga ia o ina la fionga pa ia ale atua. E ke le langonga le la, unga pe wha anglongo i whaforkimu ma le malu. E le fwile la unga le whaila, unga pe asusuma, pe la inga, ma sa viringi, ai ma ia le iai o le whali. Meranga, whairas farsa, it's not so much of a pio, tanglo whail farsa, e ui lava, we don't need that to have church. We don't need to have a building in order to be called a church. Church, so se mea lava whikau I kangaka, that's a church. Kakau whitwhiria ma rofania. Iyo. O le whai e, pewa pio le mana onga ngā lewa e, and then, na Foa'i la ia e kusai, ma le mana onga. O lisi mea ngā ali I ngā, e se ale whaatonu, e se le whaatau anau. O i whakongue e taitai. Ngai lo le mea whonga le o le whaakau a ngau, Foa'i ale la unga asu sa la unga le whaamangalonga e e a wai ua le Foa'i e por si Foa'i. Anua whapea, Whai ua Foa'i lau. Alwai ua Foa'i, ua Foa'i. Ana ngā wha o ngā kongu Foa'i wha umai lau. Ai ia iai ar Foa'i ko kongo lau ngā ne ia. Mea langa ka o le whakau a ngau. Kau a ngau ka kamanga. Mea ka whakau a ngau. Kau ngā teach le ka ia malama, okay, I'm a Christian. I have to keep. Kiwi fia. Kiwi le kālesia. Kiwi le loku. Foa'i le loku. Inga ia mawhai ona tupu le tala inga mala o ina lea. O le tala le lei. Ia o inga ma tala ina le tala le lei. Ia. O iskemi wangare pe ki kilonga I whale e kapua e Musalemi mahintu. Ola. Whai o kaunga ka. Quality o whale. Ia kere whapea ka kokopi e because they are not church. Ala inga lau kala. O le ese o le akua la kapua e. Ma le tua moni e umea umare kapua e kako. Ia pe whapa o le whangalenga whai ia mea le au carry iskaimi. Pasta, sidi a le fia. Ke doa la ka olo se merka por kala mer sidi de ka o vaku. Le sidi fungale. E iai la le fai au fai ngā akore mere. Le fai kauinga o le Foa'i a pe ngā o le arku langa I le mere le fai ngō. E lau ai ngā rue fai au. Pe kaunga I lor fai fai. Pe kaunga I lor fai au mea ia o ngā. Wa le fo ila fai preke fai au. O pengo fai aku pe la kau sau ko ma le context le ka fisi. Ali le pe ia mana malama fo ngā ko na. I mea I o system fa pe wa pe o sia ngā me. E ringa la mo so fai au pe ki o ngore va ia ia. Ia au pe ia la se ko ala lo de kula. O le mea la kanga ko le mea le te loa. Tu sa e male fa singo ko spa ia me mua pe la wa. Ke whawhkai le tua onga o le alofa ka ke kāria. Ma provide your needs for inga kupe e kausia ia. Ia, a le mea ngā o le ui loa ma, ka ilo iswewhe au, ia au ia, e le kakaunga ngā iloa iswewhe au, le au wha'i o kupe ka ngaka lai Foa'i, o ai angat Foa'i roi. Personally, I don't believe se mea kaunga iai. Wha'i ka inga, because o le whewhe au ia is just human.
ke fiua e ko singa no loko il kanga kala ke le lang fo pe ke fai mai vola le ko singa a mole safety ia e fai ke i mea ngā le ngā kara vea ku o le arku pia mea au loko I accept it mo ke kalia mara whakai le ile iai o se manatu whapenga ai angara whapefu e le se kupe what can I do o la le mea o a kupe la mai pia whape ia a ngā ke loa ila e lava ia le whasoga ka olu ia male mea kupe kongerau pili ma whangaia ia marfinge ma ka maiki ia ale loa pe kusa marofsi I don't think se mea nga kau ele o se whaiwhi au e ke kupe makala kupe ma whai kau kupe o le whaiwhi au whai kau kuspa ia ma la unga ma o au kuspa ia whai mai whunga le kia ro whai kia whanga o mamoi ia ngā whanga o mamoi ia awa kupe o esel me leo ka wanga i e whunga le e o esel me pe o kau pera ele whapengara i le whaiwhi au ele kau whapengara ko lo whaiwhi au le ima se mea la kango i fua ia le sikako ai le avesea ia le authority o le whaiwhi au i mea uma ia mea o winga no kala fo i ngale e mo ia lo o piki wa ia wai e le se me korpus pa i o ka umei meangi o pilis kengi o meu whailau kusi o ke ukupe e ke fius o kusi pa ia le se mea ngā ruko i ingo le loko i a kongo wa e a orenga fo meangi o le vaingo mea ia ai a ho le ke mi whaile approval sa o approve le mea whai ia a vila whaiwhi au approve mai pe o system sa au ngā lo kau lua a wha pe si whakau whai ke leo loko po sa ngā ruenga e kau ngai lo umar whaiwhi au mea ia winga raka kala e kau ngā wawi e whaidoa ngā whaidoa mea ia ai le se me whapela ave ia makakalo ia ia kau I think o le principal kuspa e ngai li ngā pastor kemi fu ngale le ngā mai le au apuskolo whai mai ok kofi mai ngi se whemki a kong le lave ia Steven Malako ai e o mela uli inga e whaiwhi au meanga ai ku mai mako se makusa ili kalum ma vaile upo le li so the principal ngā le ai magino ala so ya ala ya pastors and elders la wo ia ile me fai you really have a full plate la mera koe ku ule mea ngai ila vaenga ngā wei vaenga ia fai ele me ia nga le ka ke ia Foa'i a Foa'i la le cristiano e fa fe ona Foa'i ia kusa markala Yesu ia Foa'i male malo loa le e fa manuia le tua il Foa'i e Foa'i o le mea rau whakong pe on whakong kalanga polo a koenito each and every one of you e kaunga Foa'i so a ke le ala foa yor ke le funga kau pe on mea mai ia polo mai Foa'i e tusai malo lotu Foa'i funga le mai su Foa'i la lilo a kau mai e whaalian se ala ngot Foa'i ngai fia ile atua so we should give bountifully le ngol kala lenka kango le la le fape e a fellow earning a Foa'i fuka la ai lo le pa lengira you pastor you have no right to tell the church to tell the members how much you should keep no right le se fe au le lo o le vanga o kanga kama le tua a pela ula le a fe la kupe male mo a vela sfukala ave malo lo ma ko a fa sala inga lo ia kuma le principal fo ngale o ke le o lo ke le ngalo se ave malo sfukala malo lo ale kama mea ele isa se ma le suia o principal anga ia ale kua so we should give bountifully purposefully willingly freely cheerfully kusa markalanga a paulo ile lua korinito iva male ongo malfiku mai each of you should give what you have decided in your heart to keep mai each of you a king no salver each of you ilonga o ko uma kai kasi uma ke sianga uma e kau unga Foa'i mai ia tai to atasi ma Foa'i e pei ona filifili lona lotu aua maleti nga aua fo'i mal fa'ataua na wina aua e alofa le atua ile ua Foa'i mal lotu mali aua Foa'i ko mumu
Awal fonga e yoi. Awal Foa'i o ngā ua whaakawa ngā winga. Foa'i e whaapei o na fili ilona lotu. O ia Foa'i, whamai, ia taito a tasi ma Foa'i. Mai aua male ti ngā, aua male whaatawa na winga. O upunga e whaperetania mai, not reluctantly or under compulsion. But for God loves a cheerful giver. O fina ngalo le ngā o le atua. Foa'i male loto mali. Foa'i la le Christian. Foa'i la le Christian. Male loto mali. Male loto mali. E le se Foa'i Christian o me wangare. Pe me ka kalangoa ia tsuka la le malaka. That's not a Christian. Ki ofu, a pe o Christian. Ki ofu pe a pe o lo ko mali nga. E le la nga o fa longo de be dia. Me le menga ia ka ido. Po sauri dia. Me le nga lo ko ele se maro ma di o ma so ele fa de dunga. Me fi ma o fa de ke dia nga. Ai fa singo de fa de ska mai fa de fa ia pa pa wa de fo ngai fo ai. O le fo e fa o ko ele fa. Se pengi kala funga la unga bunga. Ai pe le fa ka mai i me ia. Pe fo dinga me fa penga. O fa longo ele la unga fa penga o fa longo. Yeah, or whoever preached that. O laso. Men ko la unga fi fai ku. Pa Carlos Paele. We could not conceive. Ele ima fa winga mo esi. Le matango fi o le lang. E kau ke le o fu le lang I se kere no se ke ska wa. O me ai wa umanga pe su in full. O le me sa o pe o ka fa fefe me e fo. O le ka wa. Ma ia o le fale ale, pa wale o ngale ko dua apa de benga fo ia la lo de ko dua pa o fa peso. E se vou fai con fa fe. Olmea. Ai luang e kaka ia kuspa ia maranga responsibility ia loa mai ia loa le alofa o le tu ia ke You don't have to be pushed to forward. To keep pela o le lua koinito iwa ongonga o iwa sfurma le lima. Thanks be to God for his indescribable gift. Ile chapter nga le karangoa I Paulo le forward. Ai o le fai unga o le maka mai Paulo faftaile atua ilana mea forward I fua le ma whaamatalaina. O lan ia uia maloma Foa'i fai ulava ia kala Paulo Foa'i ile fai loa ma mangaku manga ko Foa'i le tua. God gave unsparingly Foa'i a ko le tua. Ku mai lo la ka ko. That's a model ka Foa'i. A wole fakanga Foa'i. Foa'i tu sai malo loko. Le loko le ale vai mai o sui. Loko le vai mai o fa fowina. Loto le mai wa lo fa Yesu. Foa'i le tu sai ma le loto nga mai for mai aua mai filifili ilona lotu taito tasima Foa'i e pei ona filifili ilona lotu filifili loko nga le wa lo faile tu nga la Foa'i tu se male lo faile tu mo kwa ma ala masukara sa uala fikala suka basta c'est difficile de confier que this one of the fa fera ko ai ngai karesia fo ngale le okiar kai fo ngale le karesia pa o le la fa so ka duai le la kiki o pereki o le ase ko nga o le kiki la rofa nga la kwa de pi ok mai dunga fo ngale pule la ka luai le rofa le la so ko landu de kulanga fo ngale o a definir ko ni nga lulu e kulanga le o la so o ia ko la long de kulanga basta. Well, I only have 2 words. Go work. Oi. E le fenga luenga. Al fenga luenga. E alanga le fenga luenga uia. Wala lava le mele alo faile ka le si ka ia. Ia. Inga ia lava ke me fe ka lo kuspa. Ia ma wa fenga luenga fa le lava. Afa pe ele se coupe. Ia mai loko. Pe le lava fo. O la ti me go work. Otherwise, Otherwise, o soli o le principal of me. Au man fata wa now. Le fa vai ki mo ke Our famous fata wa now. You don't know the condition like ka pe fa ko. A fe average fukala. You give malolo mo kwa guilty alo. That's enough for them.
Whasalai, le aise kaui, la lulu sparingly, so they gonna sow, they gonna reap sparingly as well. Whapea ngā harvest, al mea la ngā ole. Or kariaia al whengaru. Ie, al Au mangkula. koe oke. La mangu ai mariska ka lai wha maungi alang Foa'i. Ala e le o angoi a ka lai kikirang Foa'i. Nasi me, ele lo, ele kulanga la ele ka le sia. Po le mea o keleng whaavela visa mua. Mea ngai maa er kala pono fe mei Foa'i e tusa i ma mea ue filfili e lo lotu. Wha maungi la la vanga la awala ai ki ala ko kupe. Io la mea ramfa. Ia a wha peo la o kele kupe a Foa'i lai kiki. La korwhiwhi au oke. Whaasala i ngā la ko conscious. Ko sa mar whapea ngā tau i fo ele atua. A whapela wa la ku ai longa sa ona me. Ole oke o ngora kiki. Ia a whapea ole la. Ia nga go work, go find job. A whapea ke walu whafo se i kupu se ongi. Ole kerenga ko kupe ma le mosa pora ia. I'll do the same. I'll go and work. Al whengaru. Iyo. I le susi o manga ngā. Ie, pe ai ma lama le i tapula amal whaasingo le. Al kuspa ia. Lo pas. Alo ko si muri budi ale ka maroro eu. Eu ko kelo si di po Ai manga ia se ka budi ale ka karkan mo. Ol si muri la. O se anga sala pe ali. Pai ar si fide ele Foa'i. O se anga sala de bea. Si de whangana. Koe karango fwere mga apsi silivanga le Amerikala vunga le. O le mea ka ole anga sala, o ka ko whaia o mea la whemeleli e o le whaia. Lua, o ka ko le whaia o mea la whemeleli e whai. Ke mi umaren ka karango ai. Koe kia imperative mea uma. La whemei Foa'i ma Lotu mali. Command to umma. Foa'i au ngai loa e loku di makamukau me whe. Longo ingala, o le ang sala, pe le Foa'i. Yes, o le ang sala. O le whaatonu mai tātou e whai. Foa'i e tusa ma manguianga iawe. O se whakounga i e Foa'i. I e Foa'i. It's not an option. It's not an option. And also, it's a joy. Fa mai kala kuspa ia, mai fia le atua i kanga Foa'i ma Lotu mali, a cheerful giver. So in other words, for a Christian, it's a joy to give. You're giving i le ngaluenga le atua. Peonga ko ele o ingei Yesu i le tino. Ale ingei i lana e kale sia. So when you give to the church, you're giving to God. You're giving to Jesus. Lupa. Ia alo masalo o le whainga ngā ofisini lea pia. Ia ke doa a ingisi mea ki koe fia whapopo ma whalau ke le perkam ka upu. Ia, le wango le pas. Le ai pawanga le mea ia mantua ua whaatunuina i tātou e whai o se mea le lei o tapula ka ngai a Foa'i ia lilo la Foa'i o le whaalia la Foa'i ia lua Foa'i o si taulanga kiu sacrificially o le whaia o ngā ua whaatau anau o ngai whaia vonga le whaapea i whai whaakauwanga mea whaapea ngā lei Foa'i malo loto i ai ua le whai mga ku whaapiku le si mea ia whaawaulo Foa'i give regularly ma ia Foa'i e tusa ma le Foa'i le tua ia te oe pio mea ngaren ka wawa ai ngai ia Foa'i malo loa o le ke leo la Foa'i o le ke leo ngal whaamanirang o se sele tusa o principal a ngā ia e le suia ma e loa e fia le tua i le Foa'i ma loto mali ia ma se me e loa o le anga sala lo le Foa'i se me ia lo ke usiano e kakau la vanga Foa'i each and every one of you karanga fe mai polo ia o tulanga ka nga ia so ile ola ila ma nga lua tu nga lua nga le tu pe o le loku vanga le mastoni ia fe mai polo ia ko ni to fe mai they urgently pleaded us inga ia nga give them a privilege to give. So while you're in the church, you have the privilege to give for God's church. Paulus koe whapa ia kuapas. Ia, malo whafkai pasta moringia fiafi. Malo al whasoa. Manga ia mga upu moringia fiafi. Kasingi o mga upu e ao nga whamangingo de lei. E le karesia e le ngakafo i lea o
vai ngol o fulfula inga le upu makulanga whapenga. Ia e modi koe le nganga whaafikai. Kai vira Modi ka sunga. nganga fo i mali sa ngiunga ia mesi le tu vai ina le ima le whaamamla maina le i ona ngafi ngona. Ia la fo le nemi ta upu ta Talanoa le nei afiafi o le Foa'i. Le lau mau ki ngoa o le anga sala pe ai li Foa'i. Yes. Ia. Whamanuia le tua i Ia, la kwaisa. Mui while li la sunga. Ia. Ia o te taritonu o le whaiunga le o le tātou Talanoa le Uso le nei afiafi. Ia whamanuia tele le tua i lo Lotu. Amen. Lele.